Buyuk massa etrafında 22 memleketten kelgen iştirakçı toplandı. Bu 50'den ziyade adam. Bu kutlevi malumat vasıtalarının vekilleri, din ve cemiyet erbapları. Plenar toplaşuf en kızgın vakitte. İnformasyon dalga Kırım'ın statusu yarımadadaki haqiqiy vaziyet. Bu forum Müslüman alemine dair jurnalistler arasında köpür kuruluvudur. Думаю, что одна из задач форума – это познакомить журналистов мусульманских стран и чтобы они общались друг с другом. И они, главное, рассказывали о позиции России в своих странах. Fauzan Al-Rashid Indoneziyadan keldi. Yerli neşirlerinin birinde baş muarir olup çalışa. Jurnalistinin fikrine göre onun memleketinde Kırım haqda doğru malumat az. O cumhuriyetteki haqiqiy vaziyetni o'z ko'zyunen ko'rmek için zinadaşlarını da yarımadaga davet etti. I also, when the first time I went to Crimea. Я думаю, что о Крыме не так много информации в Индонезии. Во время референдума 2014 года что-то писали об этом, но сейчас о Крыме особо не пишут. Некоторые люди по-прежнему считают, что Крым – аннексированная часть Украины, потому что так пишут наши СМИ, которые берут международную информацию у западных коллег. Но в основном людей не очень-то и волнует эта тема, она политизированная, а людям это не нравится. So'nggi yillarda yarmada xalq diplomatiyasının merkezi oldu. Yılında onlarca chet el elchilar keldilar. Ular Kırım sakinleri bu yolunu o'zlari seçkenlerini ko'rmege isteyler. Vatanımız Kırım gün geçtikçe ilerliyor. Tüm dünyanın uyguladığı, Batı'nın uyguladığı ambargolara ve baskılara rağmen Kırım kendi yolunda devam ediyor ve gelecek Kırım için daha iyi olacak. Tüm bu baskılara hep beraber direneceğiz. Rusya Federatsiyasının Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek delegatlarga tarif etti ki şimdi Kırım Tatar mevzuatı Rusya'ya karşı propaganda Garp tarafından faal şekilde kullanıla. Forum ise çeşit rivayetlerini aydınlatıp dünya cemaatçılığına hakkatını yetkizmek için tamam polemiydan olan. Kırım Rusya erkanına kaytarılgan son yarımada medeniyet ve din cihetten gayridan tıklanıp başladı. Начиная от строительного бума, уникальных социальных инфраструктурных проектов, это строительство моста Керченского, эпохального, это строительство аэропорта, который уже открыт и принимает первых гостей полуострова, это трассы Тавриды и многих других объектов. И, конечно же, все, что касается межконфессиональных и межнациональных отношений. İnformasyon agresiyle kureş alıp barmalı. Tamam bunun için Müslüman memleketlerinin jurnalistleri Kırım'a geldiler. Bu onların hakkatını görmek istegidir. Böyle fikrini Kırım hakimiyetinin vice-premier nazırı Georgiy Muradov bildirdi. Kırım barışık uğrunda kureş noktasına çevrildi. Исламский мир, который представлен здесь своим журналистским сообществом, пробуждается и хочет видеть истину, хочет знать правду. Вы прекрасно знаете, насколько заблокированы все каналы правды в европейских странах и в США. Вот мусульманские журналисты отличаются тем, что они хотят увидеть все своими глазами. Forum teşkilatçıları Tatarstan Cumhuriyeti'nin rehberligi ola. Ularga ise Kırım Devlet Milletler Ara Komiteti yardım etti. Tedbir yarımada rehberliginin kol tutuvu ile geçirildi. Исламский мир, в целом ряд стран воочию сами реально увидели то, на самом деле, как проходит, как сегодня развивается мусульманская умма в республике, каким образом поддерживаются все традиции, религиозные обряды, все соблюдаются, строятся культовые сооружения. Forum iki kısımdan ibaret. Plenar toplaşuvlar ve medeni kısım. Forumda bir gün devam edecek. Delegatlarını meraklı programa bekley. Olar Bahçesaray'da, Han Saray'da, sonra Ak Mecit'te, Sitar Cemi'de ve Cuma Cemi kurulgan yerde bulunacaklar. Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov ve Kırım Müslümanlarının muftisi Emirali Ablayev ile görüşecekler. Lila Vecat, Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için.